Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Jane. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awan serbi ti adu a kwarta. No saan mo met asalwadan ti salunat mo. Ken no naimot ka kadagiti dadakkel mo. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Jane. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kasangsangpet mo laang ang rumwar ka manan? Awan pa'y turog mo, Mario. Agi na nakakumamat Sayang no sa anak arumwar ita, Jane. Ita nga oras asumangpat di agi deliver itikan. Saan ka kadian na bannog ang naggapo iti biyahe? Nasken alipatak pa lang ti bannog ko. Awan ilako ta no sa anak arumwar ita. Kinunak nga asan kan nga agbiyahe tapno saan ka amapuyatan. Sayang mat no jak awatan dayjay abiyahe. Bakit? Isupay mat Lakay, saan tamat nga agkurkurang? Adamot basit nga urnong ta. Saan mo kumamot nga abuswan tabagin? Kabaalak mat. Di na ka di pakadanagan. Nagagat ka unay. Kita amat ti salunat mo Amangan no agsakit ka. Di nakpakadanagan kunakmat. Sige, di naktaktakan. Taamangan no diyakon maabutan dagiti delivery truck. Saan ka di pa'y asimangpat ni tatang, nanang? Si Mangpet idi nakaturog ka ngam rimwar manan. Awanin oras ni tatang aginan na, nanang. Dandani saan kami pa yan nga agkita? Di nakngarod patpat dyan, anak. Uray ibagak nga aginan na, ngam masayangan mo't itibirok na. Nagagat unay ni tatang. Ngam, kaasimat. Tadi pa yan matmaturog. Kalpasan na may tulod kay di pagadalan niyo. Sublatak iji pwesto. Tapagawidak. Tapno maturog mat. Sige ang harod, nanang. Takaasimat ni tatang. Bakit? Anyat araramidom dito'y palengke. Sublatan ka nga aglako. Tagawid ka. Mapan ka maturog. Alaman nga ron bakit? Makaturog ak iti may sa oras, mayatan. Anya may sa oras. Maturog ka aging kaagsapa. Tapno masubot mo ti puyat mo. Ay sus, bakit? Awan mapasamak iti biyag tayo no matmaturog ak latan. Ay nalakay. Talagaan natangken ti ulo. Basta agawid ka. Tamapan ka maturog. Aginana ka. Ala, wanan. Sige nga rod, agawid akpay. Kunakno ti anak ko ti agbambantay. Si kamot gayam, Jane, balasang ko. Apay tatang. Ada ka di bagayo ka ni Mario? Adda nga rod agbirbirok iti arkilain na alugan inton alas 2. Umay ko kumaibaga kini Mario. Ay, saan nyo pa'y laang nga ibagbaga ka ni Mario, tatang? Bayan nyo nga agina na. Awan pa'y turog na dayjay. Ay, sapay na itid kung tinamber ni Mario iti agbirbirok. Ang mga no awagan na ni Mario. Ay, awan man nga ruden Para manulaang manan nga oras ti turog nan tatang. Ay, pasinsakan abalasang ko. Jakmet nga min among awan pa'y turog na. Sobra ti kinagagat ni Mario, tatang. Iso ti parikot ko. Awan inanana. Bagbagaan nyo man kiti. Parang dumungag kada kayo. Kastagayam der aramiden ni Mario. Bayam, kasaritak taw. Naimbag man, tanaran na asikat agbambantay manan. Apay Edna. Umutang ako mamanang. Bayadak no agsweldo nila kay ko inton Sabado. Anya ti utangam. May 1 kilo abangus kan may 1 kilo agalunggong. Sige, uray saan mo nga utang. Ited kon para kadagiti kakaan na ka. Ay na, naimbag ka talaga manang. No ni Manong Mario ti adda ditoy. Amangan nyo jak pa'y maiturod ti umutang. Nagado ngamin asauna no ko. Ibaga naman ang asadot nila kay ko. Kat agtrab-trabaho man. Ngam talaga lang akurang ti sweldo na nga agpaay kada kami. Ay, pasensya amon ni Mario. Gagat na ngamin amin agagat.
Di pa'y kat maturugan ano kwa. Imbagan ko na taadalugan ng arkilaan da. Uwan nagatang naga po iti sobra, kinagagat na nga aglakla ko iti ikan. O, at to yan ti may sa kilo abangus, kin may sa kilo agalunggong. Saan mo nabayadan dayta? Agyaman ako unay, manang. Anya oras kasi mangpet dito'y balay, wena. Pasado alas 5, nanang. Apay ka di. Awan ka din ni tatang mo, nasang petam? Awan mat, nanang. Kaano pa'y ka di anasang patak ni tatang dito'y balay? Hanyaman nga tanga oras apim manawan. Para manuman lang nga tanga oras titurog nan. Sa inton sumangpet, rumwar manan amapan mang sabat kadagiti may lako nga ikan. No da kayo nga iti rumwar amapan bang sabat iti ilako yung nga ikan? Madimot nga rod ni tatang mo. Kan awan magisagana kadagiti ka sa pulam amapan nag-eskwela. Ay balasang ko, umutang akman iti kwartam. Ay uwan nanang. An-anwan nyo aya? Gumatangak ko maiti si daag. Bayadak to, inton mabalinin nga apitan jay imuulak apit chay. Ay uwan nanang. Kan uray san yun nga utangan. Itid kulatan akwar tayo. Para kada kayon da ito'y. Ay na, agyaman ak nga ro na, balasang ko. Awan anyaman na nanang. Umay kayo lang dito'y balay. Noan may gatang yu iti sidaan niyo, taikan kayo. Ay, mabainak mat ngamin iti asawam, anak ko. Anya ko mga iti pagbainan niyo. Basta umay kayo latta kanyak, no adda kasapulan niyo. Sige nga ron anak ko, kat agyaman ak manan. Bakit? Apay akas jet imbagbagam kaninana. Apay, adda ka di madi nga imbaga? Umut-utang iti kwarta. Ngam imbagam kit din nga oray saan nan abayadan. Katuan ata nanang kukot nga ron. Imbagam lang arudan adinan bayadan ti kwarta. Imbagam pay nga umay laang no adda kasapulan na. Marwam laang no kasta ti aramidem. Saanan nga agtrabaho Day talatan dumaw dawat ti aramidem nan. Saan mo takasta ni nanang? Saan mo't nga umasidig day jay? No saan na talaga akasapulan ti kwarta? Mabain mo't laang day jay. Jak tupay maikan ni tatang ko. Tadyak kayat amarwam nga agdawdawat latan. Kat ikamot ngamin Obligasyon tayo nga anak dagiti naganak tayo. Napigsada pay mat nga agtrabaho. Agsalog mo't ti pigsadan, Mario. Isu akasapulan da tayo mo't nga anak da. Impag kumano agrigrigat ta kat saan mo't. Adamot basit uray kaskasano. Matangak man iti may sa kilo abangaws, balasang ko. Mabit lang, tatang. Nagbiyahe ka di manin ni Mario. Ahiwan, tatang. Kapigpig saan ti biyahe na ita. Isung awan manen inanana. Kinasaritak nga rod may papan iti dayta. Ngam talaga asan na dumngay. Uray siyak, tatang. Saan nakadenggan? Oh, at to yan ti may sa kilo abangos. At to'y matibayad ko, balasang ko. Ay, saanan, tatang? Itad kunday ta, para mat kada kayo. Ay saan, balasang ko. Numamuan ni Mario, ang mga nukaungat nak. Saan yung amin nga ibagbaga Ay na, nagsingpet ka matin, balasang ko. At tayo ti ugalim, iti ugali ni Mario nga anak ko. No awan may gatang yu iti si daan niyo, umay kayo laang dito'y. Basta siyak ti agmambantay, saan ko apabayadan ti alaan nyo? Ay na, agyaman ako na'y balasang ko. Lakay, uray saan ka pa'y ngagbiyahe? Adayo day ta biyahe nga awatem. Sayang nga road. Uray sa anak nga rodon nga aglako iti ikan inton bigat. Awan mangisaga na kadagiti kasapulan ni Wena nga agiskwela. No siyak ti rumor ang mapansumabat kadagiti may lako nga ikan. Sayang nga road ti birok. Ayabampay lang ni nanang mo, tamaturog dito'y balay. Ta iso ti mangisaga na iti kasapulan ni Wena, iti isasarak na iti pagadalan. Ta sikapay lang ti mapanmang sabat iti mailako nga ikan. Makamu ka nga rod. Total awan mo't lang dingdenggam nga ibagbagak. Ay, dayta ka na yun ti mangmanggagkupan ka. Di ka pa'y katagyaman, ta nagagata nga asawam.
Kita man ti asawa ni Edna. Sadot, kanayon nga umay umutang ni Edna ije pwesto. Iutang na ti sweldo nila kay na. Kat anya kay nga rod. Kat agkarpintero laang matiam mo nila kay na at trabaho. Nakurang kit di iti diskartea. Agbisin lang arudan ti pamilyana. Di pa'y lakat aggunay nga agbirok iti sa bali a sideline na. Mangnamnamalatan iti sang kabasit a masapsapulan na. Ay, basta ti importante, saan tayo latang agsaksakit. Uray awan makukwarta. Kasta ti pagsasao ti sadot nga awan ambisyon na iti biyag. Una, tas ikakit nga rod kat Diyos mo ti kwarta. Ano sandak pa'y laang nga kaduan nanang. Nagbiyahe nga min ti asawak iti adayo. Saan ang makaawid inton parbangon? Awan anyaman na balasan ko. Ayaban naklata no kasapulam titulong ko. Anong sandak nga rod nanang? Awan problema iti dayta, anak ko. Alang, maturog tayo nga rodan. Tamasapak arumwar inton bigat. Hello, Edna. Apay ngay mawag ka? Manang, saan mo kadipay anang agtidamag iti radyo? Ha? Anya adamag? Diyak pa'y matinlukat ti radyo. Timpadamag daan na disgrasya alugan. Tilugan ni Manong Mario. Anya? Manuda na disgrasya. Pasublin ni Manong, iso nga awan kargana. Iso laang tinadisgrasya. Intaray dan iti ospital. Sige nga, Rod. Mapanak iti ospital itamat laang. Saan? Saan na mabalin na po dati may sasaka? Diyak ipalubos. Lakay, awanan maarami idam. Nadarder tito lang di sakam. Ad-adda ang makapadakas kan no saan mo nga ipaputed. Apay mo tinakastoy tinapasamak kanyak. Apay asyak pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Anya nga mintinar aramid mo aya. Apay anay bangga tilugan mo iti barrier. Nairidapak. Gapo siguro itinaurno nga po iyat ko. Katsak na si putan. Ngadak gaya man itiigit ti kalsada. Dayta nga minti bagbagakkan ka. Imbaglaangan tasakam laang tinapukaw mo. Saan kat atibiyag mo? Gabalya pa iti Serbina. Awan matan ti sakak. Saan ka ngagsaw iti kasta? Gapunta ka sa pulan da ka iti anak mo. Mabalin mo pa'y mo ti makapag na babaen iti muleta. Ngam saan ako napakapagtrabaho. Kat adda akmat ngagtrabaho. Manipod ita. Ni tatang munti agisagana iti balon mo. Kanda dumapay akas sa pula medyo pagadalan niyo. Siya kung ti agtrabaho, tamarigatan ni tatang mo. O, nanang. Anak, saan na ka nga ibain? Tapilay akon nga, ma'am. Apay ko mga ibain kayo, tatang. Ayos lang nga rod kan ka. Asya akong tikadwam dito'y balay. Kay kayat ko pa'y Saan kayo ngamin ang makadkadwa dito'y balay? Takanayon kayo ngot nga awan. Oh, makita. Naragragsak pa iti anak mo no sikat ti kadwa na dito'y balay. Umapalak tupay kadagiti datduma akaadalak. Takanayon akadwa dati amada tunggal ada event iji pagadalan. Syok, kanayon aninanang ti kadwa. Damdamagan da kan tupay dagiti kaadalak, tatang. Saan da kakanupay ang nakit-kita? Anak, kayat mo ka di ang makita dak. Uray pilay akon. Uray pilay kayo, tatang. Saan kayo nga ibain? Simming pa ti asawa, manipod kas jay tinapasamak ken kuana, Mr. Lonely. Saanan anaimot kadagiti naganak mi. Gapo ta nakita namet titulong da, idi iso tinadisgrasya. Tinulungan dak anang asikaso ken kuana. Tuy pagayam mo, Jane. Agyaman Jane iti daytoy apakasaritaam. Rumbang laang ngamin, apaginanain tayo matibagi tayo. Saan apuro kwarta tinapateg. Makinanto pa'y ako nada ket madadael. Anyan to lakit din tibagi tayo.
Ngam nasayat met, ta nagbaliw ti asawam. Kat sapay la kuma, tagtultuloy yan day ta, apa nagbalbaliw na. Bueno papagayam, ingkay nangaganti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Jane, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Maricel at aga syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapo iti kinaalas ti ugalik na uma ti kaayan ayat ko kanyak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Maricel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mangan ka pa'y aan na aksak bay asumr ka iti trabaho. Saanen nanang, maladaw akon, agdardarasak. Kayat mo, ta ikaragak laangad iti pagbalunan ti armusar mo. Takanam tulatan iti trabaho. Alaman nga rod nanang, tadi isupay ang gumatangak manan iti pagaran mo sarat. Mabiit laang nga rod anak ko. Darasan nyo nga rod nanang, tani, maladaw akon. Wen, mabiit laang daytoy. Apay, saan nakaaya asukunan ni Vincent? Kino na naasukunan nak? Ang aging gaita, awan pay mat. Ang mga noad damutan itidalan na. Di mo pay laurayan. Urayak kit din. Ang mga no day tapay ti pakaladawak. Umuna akon. Tapno sa anak amaladaw. Saan ka diyan nagtulagan ta sukunin kay Jebalayo? Apay nga awan kamatan iti dumagasak. Kasano? Kat anyat orasan. Awan ka pay laang. Di mo na akon. Nag-text ka kuma. Tapno na ibagak, apa umaya kon. Kasano nga ron ang mabasam no nakamotor ka mat? Hinton maminsan na nagtulag ta, asukunin ka, urayin nak. Saan ka nga umununalatan? Inton maminsan, sapsapaam ngamin ti umay. Diyak kayat ti maladaw iti trabaho, gapukan ka. Sa anak matanala daw Agsigsigurado aklang. Kasanon no na-traffic ta? Kaano pa'y anala daw ka nga intulod ka, ha? Saan ka kadi ang makaawat? Agsigsigurado aklang kunakmat. Alang road, Houston. Sukunan ka inton malama. Itulod ka ijebalayo. Oh, nakadanon tan. O sige, aganad ka iti panagmanehom. Agyamanak iti panangitulod mo kanya. Saan nakapaunagan di tabalayo? Anya pa lang ti aramidam di tabalay. Agawit ka kitin. Tapno makaina nata. Kaya't ka kumapay makasarasarita. Agkapeta, kasjay. Anya pa lang ti pagsaritaan ta, aya. Inton maminsanan nga agkapeta. Kaya't kun ti aginana, nabanugak. Alakit din, mapankan. Sige man langan. Ngaminton maminsan nga itulod ka. Padagasin nakton na. Munon, dagulit ka. Alam, mapankan. Intulod na kamat ni Vincent, anak. Apay asaan mo pinastrak ngay. Tapno nakasarsarita kumamat. Nabanugak, tatang. Kaya't kunti aginana. Iso a pinagawid ko na dagos. Inton maminsan to na padanunak. Ay, apay akasta ka. Adaman madlaw ko kan ka. Balasan ko. Anya day tatang. Kaslawan gaganay gayam iti kaayan ayat mo. Kaslawan panagayat mo kan kuana.
Tila madmadlaw yung tatang. Ay, nabanugak laang. Imbis ang naragsak ka no kadkadwam. Ngam saan mat? Takas la mairirita ka. Atap yu laang dayta, tatang. Kinagpay suna. Makita kat ay-ayatan nakaunay ni Vincent. Ah, sige tatang. Sumunagak pa iti kwarto. Kaya't kunti agina na. Makapasuron talaga. Itayak pa nga agur-uray dito eh. Ngam awan matlangan ni Vincent. Ay, sumangpot to lang tamakita na. Pasensya ka, mahal, ah. Naladawak. Traffic nga, Win. Makapawan kat ganas. Naibus kunti in order ko akapi. Ngam awan ka pa lang. Na-traffic ka nga, Rod. Mala, agorder kan iti kayat mo akanin. Sakti makamo nga agbayad. Napukawan ti ganas ko. Mangan ka, asiksika. Ani? Pumanaw akon. Saan kumamot akasta, ah? Sorry. Saan na kumamot na panawan? Uray anya pa iti ibagbagam. Napukawan ti ganas ko amangan. Ditakan. Anya ka diti rumbang nga aramidak. Tapno mapakawan na kon, mahal. Inton maminsan. Diyak kayat apagur-urayan nak. Nalawag? Sige. No, isot ko na. Saan na maulit dito? Iso apakawanin na kuman. Siguradwam lang asaanin ang maulit. Tano ulit tampay. Diyak amon na niya ti mapasamak. Wala nga Ruden. Gusto na ita pa nagungungit mo. Madadahil lang ti kinapintas mo. Tapno saan ka nga agungit? Mapantamangan iti paborito ma restaurant. Siyak ti taya. Mabalin ka di nga awisin kayo kin ni Vincent inton kasangay ko. Ay, sure. Apay kit din asaan. Kaano? Di ka madanagan. Awan sirrek tayo iti day tangal daw. Iso nga awan rason nga agdardaras kayo manen nga agawid. Nasayaat nga rin no kasta, ah? Ado ka diti bisitang? Basit lang. Da kayo akatrabaho ha. Kan sumagmamano agagayam kan kakabagyan. O sige nga Rod. Dumaray kami. Nilawrangay. Inawis mo ka di? Siyempre mata. Agpasugnod day jay ano saan ko nga awisan. O sige. Agkukuyog kaminton nga umay. Uray saan kami nga agmotor. Tamangan manan lumabartak ni Vincent. Agtaksi kamin tulatan. Sige nga Rod. Namnamaag to ti idadar ayo ha. Laura, agkukuyog tayong tuninton Sabado ang mapan iti balay da Alexa. O sige ah. Urayan kayong tulatan ijay balay. Ijay tayong tun nga agtaksi. O sige nga Rod. Ngam, ada ko maipakpakaasikan ka, agayam. Anya dayta? Saan kan tumanan nga agdardaras nga agawid? Ang mga nuawid tuman lang ang ibagbagam. Si Kamat. Am-amukan, Maricel. Awan matrabaho tayo iti dayta nga aldaw. Kan iti kabigatan na. Isong awan rason nga agdardaras ka manan nga agawid. Ala, wanan. Husto daytan, Vincent. Nabartakan. Anya ka ka di? Bas di nga Rod. Di normal na mabarte ka. Amo mat akagurgurak tinabartak. Agawit takit din. Anya? Agawid ta dagos? No day tamot lagbartak ti aramidam. Nasaysaya at nga agawit talangan. Anya ka matan. Agap, pa kayo ka di man, na? Oray si ka, Laura. Nabartak ka mata. Ay, agawit tayo kiti. Aday ta ka man ako na ako. Killjoy ka manan. Saan ka di nagtungtungtan? Sakbay adumar ay tayo iti daytoy a birthday yan. Wen, ngam awan magtulagan ta nga aginom kayo. Anya ka ka di? Mabalin ka di mat nga awan ti aginom? Hmm? Okay. Makaamo kayo nga Rod. Ala, aginom kayo lata. Aging ga iti kay kayat yo. Nay,
Apay ngay nga may saka mat nag-aaway na nakaw. Ni Vincent ngay. Pinanawak idan tatang. Nay, taapay ngay. Kaya't dabay nga ron ti aginom. Di pinanawak idan. Nagpakada ka nga raw. Ibagbagak nga agawid kamin. Ngam di damat kayat. Di pinanawak idan. Rumbang kuma nagpakada ka Ang mga no sa pulan da ka. Masurunak ngamin. Iso ang nagawid akon. No didak masapulan. Amo dalatan ang nagawid akon. Alang nga ruden. Ingka maturugan. Tainak mat ituloy ti maturog. Sige nga rod, tatang. Apay nga taamanipod di maray kami iti kasangay ni Alexa. Saan mo tan nga imawawag kanyak ni Vincent? Nakaungat nga ta. Gaputa pinanawak ida sa anak ang nagpakpakada. Tinasayaat. Kasaukton ni Laura inton madamdama. Damagag. Noan niya ti ibagbaga ni Vincent. Oh, anya ti ko na madamagam. Kayat ko la kumati agdamag noan niya ti imbagbaga ni Vincent. E di pimanawak ije bird dyan. Panagkunak. Da kayo ti agtungtong ka ni Vincent. Diyak kaya ti may ramraman dita. Ha? Anya ti kayat mo asawan? May ramraman iti? Ay, awan. Kunak. Diyak kaya ti may ramraman iti saan niyo apag kinkinawatan. Iso da kayo kumanti agtungtong. Awan mo tinagapaan mi. Wenno saan mi ang nagkinawatan. Nga manipod iti pimanawak iti bird dyan. Saan nakpay nga inawagan. Basol mo matlaang. Panunutam, no nasayat dagiti aramidam ka ni Vincent. O sige, awagak langan. Kat agkidawak iti pamakawan kan kuana. Hello, Vincent. Apay ngay mawag ka. Anday bagam. Anya ka di day taasaludsod mo. Imawagak, gaputadyak mo ten mauray nga awagan nak. Pasensya kan Maricel. Yung panag ko na. Nasaysayaan. Nugup din ta relasyon ta. Anya? Gapo ka di iti ipapanaw ko. Asa anak ang nagpakpakada? Ano ti makagapo? Karoon ti amin. Jack pulos na rin na ti panagayat ko kanya. Anya? Ay ayatan ka, Vincent. Pasensya kan Maricel. Ngam saanin ang mabaliwan ti pangateng ko. Bye. Mabit lang, Vincent. Kasarsarita ka pa'y. Imbabanan. Apay akas jay matan ni Vincent. Agsangsangit ka kaday, anak ko. Nanang, nakisinan kanyak ni Vincent. Anya? Iti anya agapaw. Diyak mo. Nganti ko na. Saan na kano anarik na nga inayat ko? Nga magpaiso ka day. Ay ayat unay ni Vincent, nanang. Nga naglablabasak siguro. Tapanag ko na. Di nagkabaulan nga isina. Nga nagbidudak gayam. Kat, kasano nga ron itan? Panagkunak, nakapagdesisyonan ni Vincent. Talaga sinaan na ko. Ay, katawanan maaramidam, anak ko. Aklo ng latan, ti kinapudno. Diyak amo, nanang. Diyak amo, no kasano amalipatak ni Vincent. Aklo ng latan asipo puso. Iti kasta, saan ka unay amasaktan? Kaya't ko kumaama kasarita ni Vincent iti maudi agundaway, nanang. Ita, tadatan dito yung restaurant. Anya ti ko naman napatid ni Ibagam. Vincent, ay ayatan ka unay. Kat kayat ko amornos ko mati amin kadata. Pasensya kan Maricel. Ngamadan na kaibaw ingan tiriknak. Kat iso tinakiriknak iti panagayat, ajak nariknakan ka.
Asino? Mabalin ka di amam amo. No asino day ta babae. Mamam tumatlain. Kat sa pala ko mataawatam to ti kinapod na. Pasensyakan. Naramit ko kung katikastay. Nga manipod na gayan ayat ta. Jak pulos na rik na ti panagayat mo kanyak. Gusto daytan Maricel. Nabartagkan. Anya ka di ti problema, Maya. Rinabiimat ng ti panaginom mo. Nasakit tinakam ko iti panangisin na kanya ni Vincent. Ay ayatag! Ngam apay amapukaw kumagayam. Anya? Ay ayata? Ngam apay nga ron akas jay ti tratom kan kuana. Ano lagit? Hindi agsubli kanya ka. Agbaliw ko. Naladawin ti amin, Maricel. Anya ti gayat mo asawan, Laura. Ada ka diyan mo may papaniti mapaspasamak. O sige, ibaga akon kan ka ti amok. Tsak ngamin amo asangitam gayam ni Vincent. Ti amok kat saan mo nga ayatan? Anya ti kunam nga mo. Idirabi apa ng panaw mo kada kami ka ni Vincent. Ingawar na amin asakit tinakam na kan ka. Nagsangsangit. Katgapo itinalaos abartag na. Naiturog ko. Ni Alexa tinangan andi ngay kanangas asikaso kan kuana. Kat gapo iti dayta. Ada na pasamak kadakwada. Anya? Traidora babae. Amo na akaayan-ayat ko. Ngam tinutupan na. Saan ka man nagpabasol? No saan mo ko maapinanawan ni Vincent? Saan ko maanapasamak ti kasjay? Ngam na mapagtalkan alalaki. Urayan niya ti mapaspasamak. Saan ko maanasulisog? Nasulisog siguro. Kaputa na sakit tinakam na kan ka. Kaputa iti panagrik na na. Saan anapatagkan ka? Awanan ka iti ba? No, kasta. Amumon ti amin. When nagpudno kanyak ni Laura. Anya pa lang ti pagsakitan tinakam mo. Saan ka di asaan mo mat nga ayatan ni Vincent? Sino tinagkunakan ka iti dayta? Ni Vincent? Gaputa sinulisog mo! Uray iduron ko ni Vincent ngagsublikan ka. Saan na kan nga ayatan? Siya kun ti ayatan na ita. Anya? Nakasagana ak amang lipat itinapasawak kada kami. Kat awatag asipupuso nagsublikan ka. Ngam iso tinagdesisyon amakisinakan ka. Anya? Nagsakit kayam, Laura. Nagsakit ang mapukaw ko ni Vincent. Kasladyak maaklon. Asaan na siya ti ayatan na. Mala, husto daytan. Saan pa'y ang kanibusanan ti lubong? Patsyak ang makabirok ka pa'y itikas ka ni Vincent. Jack amo, no kasano ang makalipatak, Laura. Iliw-liwag mo ti bagim Agbababawi ak. Nagbalinak kumaanasingpat ka ni Vincent. Awan ti maudi ababawi, gayam. Nagkalaysa da Alexa kan Vincent, Mr. Longley. Nga maging gaita ni Vincent pailaeng ti ipit-pitik to'y puso. To'y pagayam mo, Maricel. Agyaman pagayam Maricel, iti da ito'y apakasaritaam. Ket ti makunak, sursurwe mo na alipatan ni Vincent. Kasta talaga ti biyag. No adda dagiti banag asaan tayo asinalimet-metan, talaga amapukaw tayo daytoy. Ket no addan to manen dumtengken ka akas kini Vincent,
Saan mo kuman nga ipalubos ang mapukaw mo? Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan ang Maricel iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan Agardo, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ilinged nak itinagan Agardo, nadagsenda iti parikot, asang sangok ita. Bueno papagayam, intredenggan ti pakasaritaan ni Gardo, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ato, yun in-order you, sir. Agyaman kami. Ata ka di pa'y kanayunan nga order you, sir. Awanen, ayabanda kan tulaeng, nuadan to pa order mi. Okay, sir. Nasakit tinakam ko pare. Idarom ko na itang eskwelaan. Asino kumatisaan nga sakit tinagam. Datayo pa'y matapamilyado, isaandan nga inikan itilaw na. Agasam tirason ni principal. Basit ka nung amin ti enrolles ita. Isungat kisay da iti teachers. Mamati ka kadi iti dayta. Anya ti makunam pare. Agdarom ta kadi. Saan nga tadakdak kal agulo ti parnuayan dayta? Anya nga ti plano mita. Nagbirok talangan iti sabali nga eskwelahan na pag-isuruan ta. Sana nalaka pare. Tanagadun dagiti fresh graduate aka kompetensyata. Samay sa. Addan edad ta. Maawat ta pa'y nga ta. Panunutin tanto dayta pare. Ibusan ta kiti dayto in-order ta abir. No kaano pa'y mat nga do ti paggastusan? Iso pa'y mat ti panangikatdakan ka. Saan lang asyak bakit? Ado kami nga inikat da. Imbag dagiti kakadwam. Tada pagakaranda pagisuruan. Sika ngay, kasano kami na pamilyam? Dayta nga ron ti pampanunutak. Singsingiran dan ti abang dito'y balay a paggiganan tayo. Ay. Makisarita ka pa lang. Amumat a nagrigat a kasarsarita ti landlady abakad. No agsingir, kaya't naagbayad din adagos. Ay, awan konsiderasyon na. Maturog kan. Kat, sika ngay. Bay anak lang. Panunutak no kasano ak makabirok iti oray part-time lang nga trabaho. Amok asaan a maibagay kan kat agbalin a janitor. Tamay sa ka a maestro. Ngem trabaho ti kasapulam ita. Saan ka di? Hawan manang. Basit pay lang ti sweldom. Tamang rugi ka pay laeng. Ang ngumaton to, inton agbayag ka. Panunutak pa'y manang. Apay apanunutan pay laeng. Padasak man pa'y nga aramatan ti kabaalak iti computer. Kasanon, no awan ti mapasamak. Umasidagak tukan ka, no awan, manang. O sige, no kasta ti desisyon mo. Ngam ne, agpanunot ka adagos. Tane, ado ti mangayat nga agaplay iti dayjay a posisyon. Ay, may ibusan ti urnong medya bangko pare. Saan ka kadi pa nakabirok iti trabahom? Saan pa nga road? Sika ngay. Amom, kinuntak ko di classmate ko idi a negosyante. Oh, talaga? Wan pare, negosyante dayjay. Amom, agar aramid da iti updated software iti computer kadag iti eskwelaan. Uy, mayat ah. Nabiit ka abumak ng kita paray.
Sapay kumaa. Naswerte ka. Tadda classmate mo negosyante iti kasta. Lakay! Lakay! Apay ay amasapul nga ilak mo to'y ridaw. Dato'y ilaang mat dito'y balay. Diyak nga rod kahit imadisturbaw. Taapay. Kumunig ka mampay. Pagkwartahan da ito'y bakit? Anya? Saan kun akasapulan ti agbirok iti trabaho pay? Dahito yan ti urayak akan ito. Ay, nasaya at ano kasta? Ala, ituloy mo ti aramidam. Gardo, nakapagpanunot ka din. Tani, no saan ka nga agaplay kas janitor sa balin ti alaanda? Alaan nyo latan. No, da nag-apply sa bali. Talaga asaan mo akayat nga agtrabaho? Adan sa bali pagbiro kak manang. Sigurado ka iti dayta. Agsarita kami pa iti classmate ko a negosyante. Agsarita kayo pa'y matlagayam. Kasanon no saan asigurado? Siguradon da ito'y manang. Saan nakmat siguro alukwan jay classmate ko. Sayang dayjay a posisyon. Maregular ka adagos no si Kati Maala. Asino ay di kinasaritam ako na maklasmate mo. Oray bagakan ka, saan mo matlangam mo? Matulungan na kakadi ang maadaan iti trabaho? Saan labas ta trabaho? Ngamin, no makapagdil kami, dakkel ti sapul mi. Sapay ko mga rod, saan apeke dayta? Unay kalakid din ay, apay ko maapeke. Kat nagado ita dagiti mabikbiktima iti iskam. Mala, mapanakon. Kat siguradwek, asaan apeke da ito'y. Nagsosyalan na restaurant na ito'y nangawisan kanyak ni Sheila. Baknangan na talaga. Anusak nga orayan dito'y ruwar. Nagpintasan da ito'y nagparking alugan. Nangina siguro da ito'y. Nimot Sheila ti driver. Hello! Hello, matkan ka, Sheila. Kaslas saan ka abumak? Bakit Saan nakman abulain akasta? O ala, umay ka. Sumragtan kita restaurant. Baknang ka na talaga. Kita man day talugan mo. Naumaakpay kit din. Kayat kun asukatan. No kasta. Bimaknang ka na iti kasta unay. Naibagak matenkan ka iti pa nagchat-chat na. Gapo da ito'y iti negosyo. Imbaglakid din ta kinontak ka. Ado pa iti pagsaritaan ta. Ang mga tapay, agorder ka iti kayat mo. Umay ka. Dito yan ti pagtugawan ta. Uray saan mo nga idano ni Jabalay da ito'y lugan mo? Taapay asaan? Kababain namin nung makitang ti balay mi. Saan pa yan halpas? Kaya't mo ka din nga isardang kon dito igin. Wala. Tapag na aklangan. Okay. Agyaman nak Sheila, Di mo liplipatan jay sumaruno a meeting tayo inton sumaruno alawas, ha? Wen. Sige. Dumsaga kon. Oh, anya ngay. Kumusta dyan na panam? Mayat, bakit? Panagkunak. Dayto yan ti swerte tayo. Nakasaritam ka di matlaang di classmate mo? Wen, bakit? Nagbaknang talaga. Imbagman? Nginginahan jay lugan na. Kas jayak to kumamit. Kat, alaan na kakadi iti negosyo na? Wen, nagsarita kami. Addan to final meeting mi. Dildan, Gardo. Nagdakkel agatad ti bayad day nga eskwelahan para iti pan naka-upgrade ti software da. Nasayat nga rod no kasta. Kat gapo ta nagbayad dan, bayadan ka matan. Agyaman nak Sheila. Pirma akong ti chekem. Kat siyak mo ti treat mo ita. Wen, day talaga yan. Lakay, nagado ti kinatgatang mo nga ay ayam dagiti ubing. Kakaisungan na nga da tayo dito yung mall ita.
Kaano da ngay deliver di in order mo asalas eh? Inton bigat ka na. Kat no kay deliver dala idin na minsan di washing machine kan TV. Oh, apay akas lagi reklamo ka. Rumbangkit di nga gragsak ka. Tana kumpleton dagiti nabayagan at tartari gagaya mga appliances. Wen ngam gastos ka mat na gastos. Kasan uno maawanan ka manan iti trabaho, kat agsublita yun tumanan iti awan. Bakit? Ipasigurado ken ka asaanan ang mapasamak dayta. Saan mo nga amo ti paspasamak, Gardo? Kasla iti. Kalaat da kayo nga inikat iti eskwela na pangisursurwan nyo. Sa bali daytoy, bakit? Saan da ko na basta-basta ikatan ditoy? Tasyak ti kang runaan akasapulan da. Biglang yaman ka, pare. Bilibakan ka. San met, pare? Nagwapo na itulungan mo. Second hand lang daytoy a ginatang ko iti classmate ko. Jay, classmate mo nga ibagbagam at imulong kan ka. Wan, pare. Uy, nagswerte ka. Inla ko nalaan kan ka itinala ka. Siyempre, among magtantisigod nga classmate. Damot barwa trabaho, pare. Basit lang ti sweldok. Isuan na swerte ka latang ng itisyak. Imbaglagit tinta saan ka nag-apply iti kina janitor niya imbagakan ka. Adayo gayam amay mayat ti trabahong ita. Naswertsak laeng manang. Wen nga rod, agasaman, nagpartak ti panagprogreso ti biyag nyo. Ada pa yung lugan mo. Mabit lang manang, ha? Hello? O sige, umayak adagos dito eh. Bye. Asino dyan imawag? Jay boss ko, mana. Asino day jay? Saan ka na may tulod, DJ Papanam? Istrikta ngamin dito a boss ko. Istrikta? Kaya't na, no imbaga na nga kita kami, mapanak adagos. Kat, kasano nga ron itan? Ibabakan dito na. Paglugan ka iti taxi. Wanan anya pa'y nga ron ngay. No istrikta mat gayam day taabos mo ako nam. Kunam nga importante ti pagsaritaan ta. Iso ngay mayak adagos. Nasaya at mat, tanatulnog ka, Gardon. Adda ka di manen kabarbaro a proyekto tayo? Ay, si kakit di mat. Puro kwarta ti adda di tapanunot mo. Kayaw awat ko laang kan ka jay cheque mat. Saan matkidingam? Anya ti kayat mo apagluganan ta amapan ijay hotel. Jay kadilugan mo, wano jay lugan ko. Jay langan lugan mo. Ang mga no adda makakita ijay lugan ko. Okay, si kati makang mo. Ited ko kan kati tulbak, ta si kati ag-drive. Pasensyakan bakit Narabyanak manen ang nagawid. Anya ngay nga rod, kat pasat ti trabahom dayta. Angam no kanayon ka amarabyan. Amangan no makapadakas matkan ka. Saan? Danag mo na ya. Oh, chocolates. Pasarabo ka dagiti ubig. Nagsayat kat kumano si kan amis mo ti mangyawat kadakwada. At dadanto ni Jay eskwelahan inton makariingak. Dayta kat tirigat na ita. Gaputa ka nayon ka nga awan dito'y balay. Saan mo pa yan ama kasarita dagiti anak ta? Ibagam kadakwada. Anas ken ngagtrabaho ako. Uray pa'y man ibagak dayta kadakwada. Kasapulan dalat tamat ti presensyam. Imbag pa idi mangisursuro ka. Taka nayon da ka amakita ken makasarita. Ngamita, manmano kayon nga agkikita nga aga-ama. Nakakonsentrate ka lang unay nga agdengdengag iti meeting, Gardong. Saan pa analpas ti meeting, Sheila? Ang mga nood na makakita ka data. Agtugawak lang dito'y abay mo. Kunam anas ka nga agtalinad a sekreto ti relasyon ta. Ngam si kamat ti umas asidag kanyak. Diyak lang amin malabdan tirik na, Gardong. Aywan gayam, naaprobaranan ti divorce me ijay asawak ijay Amerika. Anya? Kaya't nasawan. Mabali na ko na makirelasyon no kayat ko. Sika, kaano nga isinam ni bakit mo? Anya?
Di ka kumamatag sa iti kasta, Sheila. Taapayasan, kunam idi nga ay ayatan na. Panawanan, tapnog din natin. Saan ta pa pagsaritaan da ita? Kaanon to pagsaritaan tano saan ni ita? Di naktalikodan, Gardo. Nakasagana ak amang ibutaktak iti amin kinimisis mo no talikodan na. Anya? Sa anak nga agang angaw, Gardo. No imbagang aramidan. Tandaan ang data. Dayta ti pakariribukak ita, Mr. Lonely. Amok nga aramidan ni Sheila ti pangtana. Katjak kayat amapirdi ti pamilyak. Tuy pagayam mo, Gardo. Gardo pagayam ko, nasaysaya at asakbay amaamuan ni Mrs. mo ti basol ana aramid mo, kat agpudnukan kenkwana. Kagiddan ti panagkidaw mo iti pamakawan. Kat talikodamon ti basol, kat agaramid ka iti nasayaan. Adaywamon ti sulisog. Nasaysayat mo't lang ti agbyag, simple, nga awan basol na, ngam ti adda ilimlaman na. Nasaysaya at tinalinis a konsensya, ngam ti ado ti kwartana, ngam agar aramid met iti may kaniwas. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Gardo, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Peclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.